Galstuk günü. Siz u bayram turunda bilediriyizmi? Birinci tapır işte. Bak şey beyni bilesiz misin Galstuk? Bileyim, bileyim. Beylep kuşatırga bola, biz sizni üretemiz. Nasıl çıktı mı? Benden son kalan bir sekreti var mı? Nemanda Galstuk'un sonra neyi var? Taatırgan evrisi var. Ondan sonra gidelim ya bu ülüşü sütüne kurumutlarım bu. 8'e düştü mü? Galstuk verem sizlere. Direkt buraya yok harcı. Bayramlarda geldi tavuk varmısınız mı? Bir ay vakti zor tutmadım. Vakti yaratmadı. İş bu içine gerek olmadı mı? Bu insana gerek yok. İş bu içine. Emine biz sizge böyle kuşattık. İşinizde kalır mı ya? Bu setleri dışarı indik. Kuşattık mı? Ben her şey söyleyeyim. İran değil mi rahmet diyorlar. Rahmet üzüldüm. İske şiddetleri yaş şu vakitler. Şolay mı? Yarar. Burayı ilkende ekran iske çoğaldı. Мы, конечно, галстук редко ношу. Приходится носить по долгу службы. У меня хорошо завязанный галстук. Меня завязать берген не специалист. Его, к сожалению, уже нет в живых. Помогите мне. И по этикету я знаю, что на уровне ремня по длине должен быть галстук. И скажем, например, галстук кию, это по этикету очень даже... Он был борт и джурилер, но это не подходит. Я так думаю. Мен сізге бүгін галстук белгілеп өтем. Менің шойбектерімдер. Қазір бұл способ бұл мойында белгілеу керек, но бұл способ интернеттен таралған. И бұл методның нәрсесейді бұл симметричный белгілеу. То есть ешқандай тегіс болады. Так, галстукны шойбектеріп қоямыз. И оқи башлаймыз. Біріне бұяқтан. И қазір бұяққа да ешкім жоқ. Үйлендіріп аламыз. И тоқтырамыз. Треугольник барлыққа жүргіземіз. Hazır. Қысқа шықса дағы метод көрсетілген. Мұнан керек останырақ бейлеп қарай аласыз. Тағын бір секрет. Көп галстукларда бұл ілмәк бар. Бұл ілмәкке мәмсін ешіп сұйырға була. Бұл құрайға шығып тұрмайынша. Раз. И готово.